نوچەیەکە خوش جبو کەسێن کو ترساوان هەیە جارەکەدن لە سووریش بۆ عسکەریە وەرن خواستن ئیدی ئەفسەر ضباط يعني وسربازين كود نافا ارتيشا سوريا دا د نافا هيزن احتياط دانا اديش بو عسكريه ناين شاندن لغوري بريارك سروكي سوريا بشار الاسد افسرين احتياط او كسن كو پشتي خواندنا زانينگاه بداوي دكن دچن عسكريه او د ارتيشا سوريا دا وك افسرتنا ورگرتن بيگومان يعني كسن كو زانينگاه خلاص کرنا هر کسی کو حتی سویه که مها یکان 2024 سالك عسكرية احتياط تمام بك ادي جبو عسكرية نايبرن هر وها هر سربازكي كو 6 سالان يان زيادتر عسكري كربه او جي ادي جبو عسكرية احتياط ناي خواستنو تي عفو كرن مادام قلتن هاتا سروكي سوري بشار الاسد او بشداري كونفرنسا كوب 28 يا كشو هواي نبو كل دبي لامارات بالريفاتشو چما احتمالا كمزن هيا جبر بريارا دادگاه فرنسي به ونزانن دادگاه كفرنسي روجا 14 مها 11 2023 مها درباسبوي بريارا گرتنا سروك سوري بشار الاسد درخستبو دي دوي برياري ده برای سروک سوری ماهر الاسد و دو بر پرسندنین حکومت جی جبر بکار آنینا چکین کیماوی هاتبونه توان بار کرن و دادگاه فرانسی بریارا گرتنا وان دابو یعنی بریارا گرتنا سروک سوری برای وی و دو کسیندن دابو دادگاه بریار ستانده بو او بریارا را دستی پولیس ناف دولتی انترپول جی کربو جبوک وان بگرن ادی در کتنا اسد جسوری دکوه مترسيه كفا خطره يعني بكاره لهر جهه كي ورا قرتنج بركو بريارك دادگاه فرنسيه جبو انتربول هاتيه شاندن جبوكو برسكريك درنا كفن چبويا بر برسين كونفرنسا كوب 28 يا كشو هواي لدبي بيويس نديتنا كو بشار الاسد دعوات بكن بەشدارنەبوونا سەرۆکێ سووریە بەشار الئەسەد 28مین لۆتکەیە کەشوهەوایە یا جیهانی کاپ 28 یا نەتەوەین یەکبوویدا لە دووبەی هێشتیە کۆهن چاودێر و شۆپینەرێن ڕەوشا سووریێ vêyekê bi biryara dadgeha Fransayê ve di derbarê Esed de girêbidin. Roja sêşemê 14 mijdara 2023yan دادگاه فرانسایê biryara girtina Beşar el-Esed û sê fermandarên leşkerî yên Sûriyê derxistiye. Li gel Esed biryara girtinê ji bo General Mahir Esed birayê Beşar el-Esed, General Ghassan Abbas û Bessam Hesen şêwirdarê serokê Sûriyê hatibû derxistin. Ji Los Angeles ya Amerîkayê nivîskar û şarezayê karûbarên Sûriyê Eymen Abdunûr دوی درباره ده اشتورا مدیایی یا روداوی را آخوی. القرار الذي صدر عن محكمة بريارا كودادگاه كفرنسي درخستيه درباره درکرنا بریارنامه دستسرکرنا سروک رژیم سوریه و برای ماهر اسد و دو افسرین دنده پیوستیا به پسندکرنا دسالاتین بلندتر هيا و هر وها دوی دوزگریا گشتیا فرانسه جی به رد نکه لو ماهین او بریار نکتیه واری جی بجی کرنه دو نپیکانه کل سر انترپول به گشتاندن آنجی هن ولاتین دنجی با دستسرکرنا سروک رژیم ده دما سردانا بیده رئيس النظام عند زيارتها. عبدالنور گوت جی تەویڤان گاوێن پێویست لێ بریارە دادگەها فرانسایê گرینگە. لكن مع ذلك هو مهم لتوی ویجی و بریاره گرینگی خواه هیا و نامه که سیاسی دیپلماتیک و مدیایی ده وان ولاتن کو پیوندین خواه لگل رژیم آسایی دکن دج بوان زحمت تر با. دادگەها فرەنسی بەشار الئەسەد و هەر سێ فەرماندارên din bi tawanên şer û bikaranîna çekên kîmawî li dijî xelkê wî welatî tohmetbar dike. هذه فرصة طيبة جدا lê serokê Sûriyê di hemû hevpeyvîn û daxuyaniyên xwe de destê hikûmeta xwe ji êrîşên kîmawî dişo û grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê ku Esed wan bi terorîst binav dike û welatên hevalbendên wan ku Esed wan bi piştevanên terorê binav dike bi encamdana êrîşên kîmawî li Sûriyê tohmetbar dike.
حسين عمر الروداو. بردفك وزارت دروای ایران ناصر کنعانی ده کنفرانس که روزنامه‌وانی دا اسرائیل تهدید کرو گوت او حیف حرد و راوشکارن خواه هلینن کل سوری جه آلی اسرائیل و هاتبونه کشتن. شمیه در باسبوی سوپا پاسدار ایران گوته بو که دو شورمندین و دین بناو محمد علی الطاعی و بنا تقیزاده ده ایرشک عزمانی اسرائیل ده لسوری هاتنه کشتن. بری داخویانی سوپا پاسداران به چند دمجمیران بنگه که سربازی لسیده زینب لشامه جالی اسرائیل و هاتبو بمبا باران کرن و دو افسرین بلند ین سوپا پاسدارین ایران دو ایرشه ده جی هاتبو نکشتن.